comenzar a clase de pilates de hoxe. Hoxe que é día miércoles 6 de maio e vamos a empezar a clase diaria de 5 a 6 en directo para aquelas persoas que queren seguir en directo a facela no transcurso da clase ou despois que a vexan máis tarde e facela cando lle apetece, vale? Bueno, pues vamos a empezar con bloque de respiración, como siempre, como todos los días. Colocámonos de pé dereito, separamos as pernas, anchura dos hombros, os pés alineados, pernas estiradiñas, espaldiña recta, vale? Brazos sueltos, hombros abaixo, peito algo aberto e cuello estirado, pero estirado non é por adiante, non miramos hacia arriba, nin estirado é mirar hacia o suelo, alargar un pouquinho o cuello por atrás e mirar de frente, vale? E vamos coller aire como sempre polo nariz e soltar o aire despasiño pola boca, canalizando o aire que nos leve tempo, soltar aire despasiño pola boca, vale? Collemos aire polo nariz, hinchamos ben o peito, abrimos ben esas costillas, non facemos respiración moi fuertes ni moi forzadas, que entre fluido aire, que salga fluido aire, eso sí, canalizamos un pouquinho para que non nos sale moi rápido, vale? Temos que tardar un pouquinho en soltar o aire. Collemos aire polo nariz, porque hai combinado cos exercicios, e soltamos o aire despasiño pola boca, decía que hai combinado cos exercicios que toquen. Collemos aire polo nariz, echamos ben o peito sin desfacer a postura, vale? Corregimos postura e soltamos despasiño o aire pola boca. Collemos aire polo nariz, abrimos ben esas costillas, echamos ben o peito e soltamos despasiño o aire pola boca, vale? E repetimos 2 veces máis. Unha, soltamos despasiño, relajamos, collemos aire e soltamos despasiño o aire pola boca, vale? Porque vamos a empezar a activar a musculatura da barriga, vale? Primeira, collemos aire, metemos a barriga fuerte para dentro, ombligo espalda, mantémola apretada, esa barriga hacia dentro, mentre soltamos o aire despasiño pola boca, vale? Relajamos a musculatura da barriga de novo para coller aire e antes de soltar aire temos a barrigiña ben apretada, mantémola e soltamos o aire despacio pola boca, que nos leve tempo soltar aire, vale? Relajamos, collemos aire, barrigiña para dentro, mantémola apretada, contraída e soltamos o aire sin relajar a musculatura hasta vaciar completamente todo o aire que temos nos pulmóns, vale? Relajamos e repetimos 2 veces máis, collemos aire, metemos a barriga forte para dentro, mantemos apretado e soltamos o aire despasiño pola boca. Relajamos barrigiña para coller aire de novo, mantemos e soltamos aire despacio, que nos leve tempo, canalizamos, cerramos un pouquinho o conduto a boca para que nos coste, que nos leve tempo soltar aire, vale? Olvidámonos de meter a barriga para dentro e activamos outra musculatura, vale? Simulando que estamos no baño facendo unha lixeira forza, vale? Empujamos, hai unha musculatura aí lateral profunda que nos recubre esa parte do abdomen que vamos a traballar, vale? Que nos dá. Collemos aire, empujamos como se estuveramos no baño facendo unha lixeira forza, mantemos e soltamos, que nos dá equilibrio, que nos aguanta aí do noso tronco, vale? Que dixía antes. Relajamos, collemos aire, abrimos como sempre do principio esas costillas, mantemos empujando como se estuveramos no baño facendo unha lixeira forza, non contraemos moito, mantemos contraídos así mentre soltamos o aire, vale? Relajamos, collemos de novo aire polo nariz,
collemos aire, hinchamos ben o peito, mantemos apretado e soltamos o aire despacito pola boca. Hasta vaciar completamente todo o aire para de novo relajar a musculatura, coller aire, contraer primeiro esa musculatura simulando que estamos no baño, facendo unha lixeira forza e soltamos o aire despacito sin perder de corregir a postura, vale? Pés, pernas, barrigiña, brazos, ombros, coller, repetimos 2 veces máis, collemos aire, empujamos como se estuviéramos facendo unha lixeira forza, mantemos tensos, soltamos o aire despacito, relajamos de novo, collemos aire, última, mantemos apretado, tenso e soltamos aire despacito, vale? Olvidámonos as dúas partes que contraemos, a barrigiña, o transverso, que empujamos ahora a musculatura do suelo pélvico, vale? Musculatura pélvica. Como se durante quixéramos cortar a ganadeira do baño, pois esa é a maneira fácil de explicar de contraer o suelo pélvico, axudándonos un pouquinho tamén dos glúteos, vale? Cerrar esa musculatura fuerte. Primeiro corregimos postura, collemos aire pola nariz, hinchamos ben o peito, abrimos ben en esas costillas e antes de soltar aire temos que cortar a ganadeira do baño, apretar glúteos contra o suelo pélvico e manter soltar o aire despacito pola boca, vale? Relajamos a musculatura de novo para coller aire, contraemos suelo pélvico, cortamos a ganadeira do baño, glúteos apretados, mantemos e soltamos o aire despacito que a musculatura ben contraída. Relajamos todo de novo para coller aire. Acordarse que podemos facelo sentado tranquilamente estes ejercicios, andando, correndo, contraemos o suelo pélvico, mantemos na nosa tarea diaria traballando. Relajamos, collemos aire polo nariz, contraemos glúteos, suelo pélvico, apretamos, mantemos e soltamos o aire despacito hasta vaciar completamente todo o aire dos pulmóns, porque dúas veces máis vamos coller aire, contraemos, apretamos e soltamos aire despacito pola boca e facemos a última, vale? Unha vez que temos dominado parte a parte, vamos a soltar aire despacito con todo ben contraído. Dicía que vamos a, xa que fixamos parte a parte, facelo un bloque conxuntamente para quedarnos con ese tipo de respiración e ese tipo de activación muscular do noso core, vale? Pois veña, corregimos postura, relajamos musculatura para coller aire e antes de soltar xa temos a barriga para dentro e ademais deso empujamos e ademais deso contraemos o suelo pélvico, glúteos, todo o cinturón, toda a franja imaginaria abdominal que nos sirve de cinturón imaginario e soltamos o aire despacito, que nos aguante fuerte ese tronco, vale? Relajamos, collemos aire, apretamos todo fuerte e empezamos a soltar aire despacito pola boca, vale? Pola boca, soltamos todo o aire, vaciamos completamente. Relajamos, collemos aire, apretamos todo fuerte, barrigiña, empujo, suelo pélvico, soltamos aire, dicía que vaciamos completamente todo o aire que temos nos pulmóns. Relajamos, collemos aire de novo e vamos a ir acabando este bloque donde aprendemos, donde tonificamos, donde buscamos a maneira. Última, collemos aire de respirar correctamente en pilates e activando todo o cinturón abdominal que nos canaliza para posteriores ejercicios a estabilidade do noso corpo, vale? E da nosa espalda. Vale, pois acabamos este bloque, quedámonos con esa maneira de respirar
activando toda a musculatura en bloque, salvo cando eu vos diga solo meter o ombligo para dentro, que sería cando estamos na cuadrupedia boca abaixo, apoyados boca abaixo, apoyados na zona pélvica, ou este exercicio que vamos a facer agora de mover a columna vertebral, vale? Aquí solo metemos o ombligo a espalda, vale? Corregimos postura, barrigiña, brazos, hombros, cuello largo, miramos de frente, collemos aire polo nariz, metemos a barrigiña para dentro, doblamos un pouquinho as rodillas, baixamos cuello, hombros, e soltamos aire, quitamos tensión de brazos, espalda, hombros e cuello, vale? E desde aí poñemos aire, ca barrigiña ben apretada, vamos colocando vértebra a vértebra para colocar a espalda recta, meternos dereito, sin perder sin estirar as rodillas, mantendo a postura das pernas, levamos os ombros, brazos ao seu sitio e por último estiramos o cuello e miramos de frente, vale? Aí, dereitinhos, collemos aire, apretamos a barrigiña, cuello, hombros, quitamos a tensión e vamos a sentir como parte a parte da nosa espalda se flexiona, vale? E vamos coller aire, apretamos forte a barriga, mentre soltamos o aire despacillo pola boca, sentimos en sentido contrario como as vértebras cada unha vai ao seu sitio, movilizamos cada parte da espalda e por último corregímola e metémola totalmente dereita, vale? Collemos aire, barrigiña ben para dentro e vamos cuello, deixámoslo colocando, barbilla ao esternón, adelantamos ombros, os brazos colgan, empezamos a redondear a espalda, brasillos sueltos, quitamos a tensión e baixamos, vale? Que as rodillas sempre algo dobladas para quitar a tensión da espalda e ben, vamos a ver, vale? E desde aí collemos aire, apretamos forte a barrigiña e vértebra a vértebra arriba, hombros ao seu sitio, cuello ao seu sitio. Volvemos a coller aire, barriga fuerte para dentro, mantémola apretada, descolgamos cuello, relajamos eses hombros, redondeamos a espalda, quitamos a tensión da nosa espalda, brazos sueltos, cuello, vale? E de paso que movemos a columna, facemos un ejercicio de calentamiento, sírvenos para relajar, facer un ejercicio pausado, vale? Vamos a repetir 2 veces máis, importante este ejercicio, collo aire, apreto a barrigiña, dominar a miña espalda, quitar a tensión, collo aire, apreto a barrigiña e ao soltar vértebra a vértebra subo, corrijo, apreto, cuello estirado, facemos a última, vale? Collo aire, apreto fuerte a barrigiña, baixo o cuello, hombros, miro o ombligo, as rodillas dobladas e baixo, vale? Collo aire, apreto a barrigiña e vértebra a vértebra, subo, quito a tensión da espalda, corrijo, abro o peito e estiro pernas, vale? Méteme totalmente dereita, porque, vale? Collo aire, subo brazos, apreto fuerte, giro palmas, abro o peito con toda a musculatura ben contraída, estiro ben o cuello por atrás, solto brazos, canso o muslo, acabo de soltar aire, acabo de chegar a baixo. Collo aire, subo brazos, unha man mira a outra, a altura dos hombros, chego arriba, acabo de coller todo o aire, empezo a soltar, empezo a baixar brazos, apreto toda a musculatura, abro o peito, estiro fuerte o cuello para atrás, como si permanentemente me estiraran fuerte dele, e baixo, brazos, e acabo de soltar todo o aire. Corrijo postura, vale? Volvo a coller aire, subo, apreto fuerte, giro, abro o peito, todo ben contraído, alargo o cuello con a miña propia forza, baixo brazos, solto aire, cheguei a baixo, acabei de soltar totalmente. Collo aire, subo, apreto, solto. Fago 2 máis, collo aire, apreto fuerte, giro palmas, peito aberto, cuello ben estirado, con toda a musculatura abdominal ben contraída, e a última, collo aire, e ao soltar,
abro brazos, peito aberto, barrigiña ben contraída, palmas hacia arriba, collo ben estirado, simplemente dobro codos, collendo aire, cos dedos toco meus ombros, contraio toda a musculatura, solto aire, abro o peito, estiro fuerte o cuello, una, collo aire, apreto, solto aire, dos, collo aire, apreto, solto aire, tres, collo aire, apreto fuerte, solto aire, cuatro, dos más, collo aire, contraio, solto, última, contraio toda a musculatura, solto, palmas de frente, doblo rodillas, barriga apretada, peito aberto, cuello estirado, en bloque hacia un lado, collo aire, apreto, o movimiento que retraso un brazo é igual a distancia do movimiento que adelanto contrario, apreto, solto, rodillas de frente, pelvis de frente, vale? Giro en bloque, como se fora un movimiento de rotación, un eixo imaginario que teño desde a miña base do cráneo pola miña columna vertebral. Imaginamos que giramos sobre ese eixo, vale? En un sentido, contraemos e centramos o movimiento só na barriga, vale? Vamos brazos, pelvis de frente, rodillas de frente, pés de frente, apretamos, devolvemos. Veña que se nos cansan moitos brazos de acumular os exercicios anteriores, cargando o exercicio anterior e facímolo dúas veces máis, vale? Unha por un lado, contraemos, soltamos. Última, collemos aire, apretamos, descansamos, hombros, brazos, estiramos perna, ¿vale? Vamos a cambiar, corregimos unha de equilibrio, collemos aire con todo ben contraído e ao soltar, perna, brazos, rodilla arriba, perna hacia afuera, punteiras abaixo, brazos entre os ombros, peito aberto con todo ben contraído, cuello ben estirado, aí miramos. Para coller aire e abaixar, perna e brazo, e ao soltar, apretar fuerte, perna de apoio ben tenso, ben apretado, arriba, tronco adiante, peito aberto, cinturón ben contraído, cuello ben estirado, perna apuntando abaixo, rodilla arriba, vale? Collo aire baixo, apreto fuerte, solto aire, a medida que subo rodillas, subo brazos, pernas hacia afuera, punteiras hacia abaixo, peito aberto, cuello estirado, miro de frente, vale? Aí. Busco fago ben unha postura, collo aire, apreto fuerte, perna fuerte, tensa, planta do pé ben apoiado, dedos firmes contra a colchoneta, arriba. Collo aire baixo, apreto fuerte, empezo a soltar aire mentre subo rodilla e brazos, vale? Busco un punto de apoio, unha parede, un armario, apreto fuerte, o que teña para aguantarme, vale? Se non teño equilibrio, E veña, fago dúas veces máis, collo aire, apreto fuerte, e ao soltar aire, ben alineados, ben dereitiños, corregimos postura, importante, además de facer o exercicio que nos toque, Vale, acabamos e vamos un poquinho cas pernas, vale? Corregimos, sentadilla, Barrigiña, espalda, peito, cuello, vale? Collo aire e ao soltar, vale? Aí. Collo aire, apreto fuerte, 2, contraio, solto aire, pelvis hacia atrás, espalda recta, non movo os brazos nin con mirada hacia baixo, aí de frente, collo aire, e cando collo aire non meto a espalda para diante, non arqueo, meto a pelvis un poquinho no meu sitio, a barrigiña ben apretada, vale? E apreto as pernas, tamén vou baixando. Collo, e solto. Vou un poquinho máis atrás, non levo as rodillas moi adiante, vou ca pelvis todo canto poda retrasada, vale? Como se quixera tocar aí algo atrás. Vale? Vamos 2 máis. Una. Vamos a última. Contrario.
Vale, tomo un paso atrás, meto a miña barrigiña para dentro, o meu tronco recto, os meus ombros, o meu cuello, os pés ben, paso ben grande, ben direitinhos, vale? Brazo altura dos meus ombros, brazos estirados, peito algo aberto, collo estirado, collo aire, e ao soltar, rodilla recta hacia abaixo, brazo aberto. Collo aire, preto, 2, contrario, 3, preto, 4, e vamos, 5, vamos a última, preto, e 6, vale, adiante. Este ejercicio cansa moito, Se non facemos 6, facemos 5, se non 4, vale? É importante facer poucas ou mellor para facelas ben, Vale, vamos, agora outra perna. P, parte de diante ben apoyada, a planta de atrás, tacón levantado, vale? Barrigiña, controlamos a pelvis que non nos vaya, espalda, hombros, tronco, cuello e brazos. Collo aire, antes de baixar xa teño a miña cintura abdominal ben contraída e ao soltar aigo, vale? Collo aire, incorpórome, contraio fuerte a musculatura, solto aire, baixo 2, collo aire, apreto fuerte, 3, apreto fuerte, 4, 2 más, 5, última, y 6, vale, paso adelante, peso muerto, ahora atrás las pernillas, barriguilla, peito, vale, rodillas, un poquillo dobladas, collo aire, baixo en bloque, solto, peito aberto, brazo apuntado ao suelo, cuello ben estirado, vale? E desde aí collo aire, rodillas algo dobladas, en todo ejercicio, soltar, apreto, e subo, espaldilla recta, os brazos cólgame, e cando a espalda teño totalmente dereita, recta, os brazos xa os teño no meu sitio, vale? Se me quedo un poquinho adiante, pois quedo para adiante. Se vou demasiado para atrás, pois caerame para atrás, vale? Collo aire, apreto barriga e baixo espalda recta, 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 vale? E xa teño os bolsillos onde quería. E desde aí collo aire apreto, en bloque, facendo o control do movimento do tronco para arriba, parte da miña barriga. E de aí estabilizo espalda, protejo a espalda e alineo, collo aire e busco unha postura correcta, ca foxiña da barriga, collo aire, apreto forte a barriguinha e non deixo que me vai a pelvis para diante, non deixo que arquear a espalda, subo con movimento controlado, collo aire, contraio toda a musculatura e baixo, 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 baixo. Veña, centro o meu ejercicio aquí atrás, apreto, veña, veña, estiro ben, e fago 2 veces máis, collo aire, apreto, solto, e desde aí collo, apreto, e solto. Fago a última, contrario, e quedo aí abaixo, quedo aí, porque adelanto os brazos, empiezo a doblar as rodilliñas, e xa vou aí, a cuadrúpede. Meto as miñas mans debaixo dos meus ombros, separados a anchura tamén dos meus ombros, vale? Non as traigo moi cerca ni moi lejos, aí. Os meus brazos son columnas verticales, totalmente verticales, perpendiculares ao suelo. As rodillas igual, son a falta do meu tronco, do meu peso tamén. Rodillas debaixo das caderas, vale? Se teño chepa ou equito, movo a pelvis
para meter a espaldiña alineada, vale? Por abaixo. E se teño chepa, hundo un pouquinho o peito, abro un pouquinho o peito, conecto un pouquinho as escápulas arriba, vale? E despois, por último, se teño o collo colgado ou miro aí para diante, estiro o alineo ca miña espalda e miro hacia abaixo, vale? E desde aí ya empezo a facer o exercicio que me toca, collo aire, apreto moi forte a barriguinha e vamos, perna fuerte, nin moi arriba, nin doblada, nin abaixo, nin aberta, nin cerrada, aí dentro, vale? Collo aire e solto aire, a outra igual, aí apretada, aí a altura da miña cadera, collo aire e ahora brazo, e ao soltar, brazo esquerdo, non me queda abaixo, nin a lá arriba, nin aberto, nin ao outro lado, aí dentro, vale? Collo aire e ao soltar, a outro brazo. Collo aire ao soltar, perna esquerda ao brazo dereito, que non me vai a espalda, vale? Aguanto ca forza da barriguinha, collo aire, non caio para dentro nin para atrás, nin asalto moitas rodillas, e ao soltar por outro lado, collo aire, e ao soltar por un lado, perna, barriguinha, brazos e cuello, e manteñome soltando aire un pouquinho, vale? Collo aire, preto fuerte e bom, perna e brazo. Collo aire, solto aire. Collo aire e fago dúas máis, vale? Una, última, e ahora estiro perna e brazo, collo aire, miro a esa rodilla que se acerca, meto chepa e miro como toca codo, rodilla, rodilla ao codo, solto aire, corrijo espalda, brazos, cuello, perna, collo aire, meto chepa, toco, miro como toco, solto, 2, e vamos, collo aire, solto aire, 3, última, y 4. Descanso. ¿Vale? Bom, por outro lado. Corrijo postura, estiro perna primeiro, apreto moi forte o glúteo, brazo, empezo, collo, toco e miro como toco. Solto aire, 1. Collo aire, solto, 2. Collo e solto, 3, última, y 4. Descanso. Desde aí, apoio, corrijo, collo aire ao soltar, arriba. Veña, uns pasiños para diante, pernas estirada, pelvis arriba, ben atrás, peito aberto e cuello estirado, ¿vale? Simplemente collo aire, rodilla dereita, adiante, tacón da perna contraria ao suelo, collo aire, métome de puntillas e ao soltar, solto, doblo rodilla, tacón cerca do suelo da perna contraria, collo aire de puntillas e ao soltar, collo e solto. 2 máis, 1, última, rodilla ao suelo, rodilla ao suelo. ¿Vale? E desde aquí ahora vou levantar o meu peso
levantando miñas rodillas 5 centímetros, 4, 3, pero se levanto as rodillas as dúas ao mesmo tempo, levanto todo o corpo ao mesmo tempo, vale? Desde cuadrupedia, apoio os dedos dos pés, collo aire, apreto e solto con toda a musculatura ben contraída. Baixo despaciño, collendo aire. E ao soltar, 2, e vamos, 3, peito aberto, ben colocados, collo estirado, 2 máis, 4, última, y 5. Vale, de rodillas. Quito a tensión de brazos, de muñecas, vale? Siéntome ben, tono ben de rodillas, perdón, cuello estirado, brazos adiante, collo aire, musculatura ben contraída, vou hacia atrás, hacia un lado e miro esa palma, una, collo aire, solto, 2, collo aire, apreto forte a barriguinha, 3, non fago isto, non, subo en bloque, baixo, en bloque, 4, 2 más, una por un lado, vamos a última, por el otro, collo aire, descanso. Vamos un poquinho fuerte, collo aire, perna, vale, fago unha plancha, e agora, vou facer flexións, pero, se non teño moita forza, e non teño control do meu corpo, vale, levo as rodillas, vale, collo aire, vou doblando codos hacia fora, e ao soltar, arriba. Pero non meto a pelvis hacia adiante, non arqueo a espalda, non baixo así, desta maneira, non, baixo en bloque ca barriguinha ben apretada, ca espalda ben recta, ben alineada como o fuello, vale? Aí. E para os que teñan un poquinho máis forza, levantando sobre todo o seu propio peso, vale? Vale, collo, solto aí, una, 2, 3, solto 4, última, y 5. Rodilla e rodilla, vale? E ahora descanso un pouco. Collo aire e estiro ben esa espalda. Corrijo ben esa postura, volvo a coller aire, apreto moi fuerte a barriguinha, pelvis hacia adiante, arqueo a espalda, abro o peito e miro hacia arriba, vale? Teño as rodillas debaixo dos meus, caderas, brazos, palmas debaixo dos meus ombros. E desde aí, collo aire e de abaixo arriba. Pelvis hacia atrás, meto chepa e miro o ombligo. E volvo a coller aire, ca barriguinha ben apretada e de atrás adiante, vale? Volvo a coller aire e ao soltar volvo a coller e ao soltar volvo a coller aire e ao soltar e veña acordarse que é vértebra a vértebra, é importante este ejercicio, collo aire e ao soltar primeiro baixo o cuello, subo parte alta da espalda, meto chepa e peto a pelvis hacia dentro, enrosco, volvo a coller aire e quito a pelvis hacia atrás,
hacia arriba, arqueo a espalda. Non me deixo ver para adiante, nin para atrás, vale? Aí quedo. E repito 2 veces máis. E vamos. Vamos á última. Espalda neutra. Sento para atrás. Vale? Adelanto brazos, abro o peito, estiro o cuello. Sento ben, adelanto brazos, abro o peito, estiro o cuello. Contei un pouquinho, adelanto un pouquinho os dedillos, abro o peito, estiro fuerte o cuello e meto as orellas entre os meus brazos. Non apoio frente, Estiro o cuello por atrás, estiro ben esa espalda. Vale, e métome boca abaixo, veña. Collo aire, perna, e abaixo. Vale, apoio ben a zona pélvica, estiro as empeñas, estiro os meus brazos, estiro o cuello, apoio frente, que a zona pélvica ben apoiada, collo aire, apreto a barriguilla, tenso perna, despejo, levanto, brazo contrario un pouquinho, aguanto. Collo aire, baixo perna e brazo, solto aire, despejo un pouquinho co brazo ben estirado como se quixera tocar aí adiante, e a perna ben estirada, aguanto, collo aire, e vamos, solto, collo aire, e ao soltar, non doblo rodilla, quedo apoiado desde a miña cadera, que a miña parte da zona pélvica, que a miña parte baixa das costillas, e que a miña frente queda apoiado, Veña, estiro ben o cuello, acordarse de levantar un pouquinho o cuello, meterlle un soporte que me follo abaixo, se me descolga me molesta, Collo aire, baixo perna, brazo, solto aire, perna, brazo. E vai, veña, vamos unha por un lado, última, eso sí, quedo na parte máis alta, aguantando un pouquinho, mentre solto aire, vale, e desde aí collo aire, despejo pernas, apoio na zona pélvica, despejo brazos, aguanto, descanso todo, collo aire, solto aire, e vamos, 2, descanso, relajo todo, pollo, apreto barriguinha, brazos ben estirados, pernas ben estiradas, 3, e vamos, 4, última, e na última levanto perna, brazos, despejo a frente, estiro o cuello moito por atrás, todo me levanto, aí, e aguanto, 1, 2, 3, 4, descanso. Vale, métome tumbado sobre un lado. Aí, o brazo, a altura do meu ombro, palma hacia arriba, cuello estirado, a orella apoyada no meu brazo, ben, unha perna arriba da outra, vale? Man diante, collo aire, apreto fuerte a musculatura e subo as dúas e aguanto aí un pouquinho. Collo aire xunto as dúas, pernas relajadas e apoio. E ao soltar, 2, collo aire, apreto fuerte, 3, e vamos, 4, e veña, arriba, collo aire ao baixar,
subo as pernas, separo e aguanto subir e repito 2 veces máis. Vamos. 1, última e 2. Vale, apóñome no antebrazo, incorpórome. Vale, doble unha rodilla e a outra para fora, vale? Unha por dentro e outra por fora. Veña este brazo ben estirado, peito aberto, collo e desde aí, vale? Collo aire, doblo este codo que apunta hacia fora, inclínome e vou, solto. Estiro o brazo, meto o tronco recto, braquiña apretada, peito aberto, brazo, vale? E ao soltar, deixo-me ir hacia un lado, inclinando o brazo por riba do meu cuello, estirando esa zona dorsal, doblando o codo, barrigiña apretada, solto, vale? Collo aire, preto, e vamos. Collo aire, preto, e solto. Última, preto, e solto. Vale, volvome a estirar de medio lado e métome boca abaixo. Vale, porque vou apoiarme os antebrazos, vale, apoio os dedinhos dos pés, collo aire, apreto a barrigiña, estiro pernas, apreto muslos, apreto glúteos, apreto a barrigiña e despego un pouquinho, fago unha planchiña e aguanto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ¿cuánto? 12, 13, 14, 15. Vale, podo parar. Vale, e túmbome sobre o lado que me he quedado, veña. Aí me levazo. Unha perna arriba da outra. Braciño. Orella. Sobre o meu brazo. Man diante do peito. Barrigiña apretada. Os ombros que nos caen para diante. Atrás. Aguanto a estabilidade desta man para impedirme que caia hacia diante. Collo aire, apreto fuerte a musculatura da barriga e subo as dúas pernas, separo-as, apreto-as e aguanto, soltando aire. Collo aire, descanso as pernas. E ao soltar apreto, 2, collo aire, apreto fuerte, 3, e vamos, preto, arriba, 4, e vamos, 5, e vamos, 6, vamos última, arriba, descanso, métomo de novo boca abaixo, meto os codos debaixo dos meus ombros, aí, brazo en ángulo recto, palmas que se miran, pés alineados, peito aberto, barrigiña apretada, espalda reta, cuello estirado, vale? E desde aí collo aire, apreto fuerte a barrigiña, subo perna, doblo rodilla, empeine hacia abaixo. Collo aire, estiro pernas, pero é importante manter moita forza na barriga, abrir algo o peito e manter o collo moi largo, E desde aí collo aire e vamos, punteira hacia abaixo, barriga apretada, peito aberto, cuello largo, mantello. Collo aire, ca barriga moi apretada, E vamos, e o cuello moi estirado. 3, collo aire e vamos. 4, e vamos, 2 más. 5,
5, última, y 6. Vale, veña, quedamos unha pendiente, metémonos de novo do medio lado, aí, vale? Póñome no muslo, perna de frente, rodilla doblada, brazo contrario, aí, codo, brazo estirado, como cobro, vai irse fora, vale? Peito aberto, barriguinha apretada, collo estirado, brazo estirado, palmas hacia arriba, porque desde aí collo aire e ao soltar que a barriguinha ben apretada, empezo a doblar o codo hacia fora e deixo-me ir estirando o brazo por riba do meu tronco hacia un lado. Collo aire, apreto fuerte, solto, 2, contraio fuerte, e vamos, 3, e vamos, collo aire, preto, 4, 2 más, preto, solto aire, 5, última, y 6. Vale, muy bien. Tumba boca arriba. Pies separados, deditillos, rodillas igual, apoyo a parte baixa da espalda e aguanto aí, vale? Parte media, hombros, brazos, cuello, palmas no suelo, peito aberto, suspendo rodillas. E desde aí collo aire, apreto a barriguilla e ao soltar, arriba as dúas, punteiras en mí. Collo aire, doblo rodillas e ao soltar, arriba, punteiras en 2. Collo aire e ao soltar, 3. E vamos. 4, 2 más, espalda ben apoyada, barriguinha apretada, hombros apoyada, cuello ben estirado, última, vale, doblo rodillas, levanto cuello, collo aire, suelto, 1, e vamos. 2, collo aire, parte da baixa da espalda, ben apoyada, aquí, ben apoyada, barriguinha moi fuerte. 3, collo aire, e pernas moi fuertes, 4, 2 más, 5, última, y 6. Mantemos aí arriba, pero relajamos o cuello. Collemos aire a un lado, brazos, hombros apoyados, e ao soltar, aí. Collemos aire, apreto fuerte, e ao soltar, a medio. Collo aire, hacia outro lado, e ao soltar aire, estiro as dúas pernas fuertes. Collo aire, preto fuerte, al medio. Veñamos máis un ladinho, collo, traio rodillas e ao soltar aire, espalda ben apoyada, parte, postura principal, collo aire en principio e ao soltar aire, collo aire, eso. Vamos 2 más, unha por un lado, última, por el otro. Al medio. Descanso unha perna e despois a outra. Vale? Collo aire e ao soltar subo. Aí, unha,
Mantéñome apretada a parte alta da barriguilla, suelo pélvico ben contraído, miro rodillas, mantéñome aguanto. Collo aire, apreto fuerte e subo. 2, brazos abertos, as mans non chegan a tocar o suelo. Collo aire, apreto fuerte e vamos. 3, e vamos. Apreto. 4, 2 más, última, descanso, suspendo rodillas, estable, meto espalda ben estable, brazos, peito aberto, cuello estirado, pernas estiradas en peines, collo aire baixo, perna esquerda, brazo dereito, apreto fuerte, 1, apreto, 2, 3, 4, 2 más, última, brazos, rodillas, baixo unha perna e alto. E desde aí collo aire, apreto barriguinha, glúteo, suelo pélvico, levanto pelvis e o resto da espalda. Ombros adiante, baixo vértebra a vértebra, apoio totalmente a espalda collendo aire e ao soltar contraemos a musculatura que deixamos da barriguinha, glúteos incluído muslos, subo primeiro a pelvis e despois o resto da espalda vértebra a vértebra hasta chegar arriba. E ao coller aire baixo tamén primeiro vértebra a vértebra, pero agora de arriba a abaixo hasta apoiar totalmente a espalda. Collo aire, apreto a musculatura toda, a barriguinha para dentro un pouco sobre o pélvico, glúteos moi apretados para subir a pelvis, arriba, e o resto, cuello estirado, adelanto ombros, baixo, vértebra, vértebra, e apoio. E ao soltar apreto a musculatura, arriba, e veña, collo aire, baixo, e veña, apreto, arriba, que nos ven o tempo encima, veña, apreto fuerte, glúteos apretados, parte a parte arriba. Veña, e repito 2 veces máis, vale? 1, vamos á última. Vale. Descanso, estiro perna, collo aire, brazos atrás, veña, e ao soltar apreto moi forte a barriguilla, subo o cuello, brazos, e arriba, descanso, doblo rodillas, e doblo rodillas, séntome ben, vale? Vou un poquinho hacia atrás collendo aire, arriba 1, veña, dou un masajillo por debaixo da miña, toda a parte baixa da miña espalda, contra a colchoneta, 2, non baixo a espalda reta, así non, non, temos que baixar rodando, aí, porque vamos coller aire, e ao chegar arriba, peito, tronco, barriguilla e cuello. Veña, collo aire e solto. E veña. 3. E vamos. 4, peito, barriguilla, collo estirado. Veña, vamos 2 máis.
estiro a outra, séntome ben, tronco adiante, peito aberto, cuello estirado, e desde aí collo aire e o soltar mediante un pouquinho. Collo aire, tronco, barrigiña, peito, cuello estirado. Si me doi a espaldilla ou teño hernias ou algo así, rodilla doblada un pouquinho, ¿vale? Ahí. Collo aire, peito aberto, barrigiña apretada, cuello estirado e o soltar, adelanto hombros, brazos, cuello, 2. Collo aire, barrigiña, ¿vale? E vamos, 3. Tronco, barrigiña, brazos e cuello. E vamos un pouquinho, solamente 4. Veña, vamos 2 máis. Última. 15. Vale, incorporámonos, descansamos, cruzamos as pernas, apoyamos aí no sosillo saliente. Peito, tronco, barriga, hombros e cuello, vale? Collo aire e descanso espalda. Aí. Collo aire, tronco adiante, barriga apretada, peito e cuello largo, como se me tiraran de dedo moi fuerte, vale? Estiro ben, alineo ben esa espalda con os ombros, barriga, cuello e ao soltar, descanso. Collo aire, estiro o cuello por atrás e ao soltar, descanso. Collo aire, tronco, barriguilla, peito, cuello largo, fuerte. E ao soltar, adelanto hombros, meto chepa, flexiono o cuello, miro o ombligo e relajo esa espalda. Pero poñer aire, apreto a barriga, meto o tronco adiante, firme os ombros, a barriga, as escápulas un pouquinho atrás e por último o cuello. Aí. E ao soltar, descanso. Fago 2 máis, vale? Collo aire, tronco adiante, barriga, peito, e dixemos cuello fuerte que nos aprove forza como se me tiraran dele. Vale? Descanso e fago a última. Veña, corrijo ben eses ombros ben atrás, tronco adiante, esa barriga para dentro, ese cuello ben estirado. Aí. Vale? Vou un poquinho adiante máis, abro un pelillo máis o peito, apreto un poquinho máis a barriga e por último, estiro outro pouquinho fuerte o cuello por atrás e aguanto. 1, peito, barriguinha, hombros e cuello. 2, 3, 4, forzo un poquinho máis, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Vale. Pois non por acabada a clase por hoxe e vemos mañá a mesma hora, vale? Mismo sitio e se non hai novedad, a mesma hora. Recordarvos que mañá tendes de 11 a 12 aeróbic desde o mismo sitio con Alberto, vale? Pues nada máis, me despido e hasta mañana. Que o pasen ben e que nada máis, que vemos mañana.